Thayang tu hotel ternak urung kadoha. Thayang tu kon hana thayang tu ulama thayang tu tapi but ke kazalim ke tat. Kiban handa sayang ile ulama tu gure tu tapi but ke kam jahiliah ke tat. Nyo lagi nyo pu yang ka menimpa waktu di Nanggro Aceh. So na peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedra apa? Kebetulan malamnya soalun pegak video karena berkelam. Rencana lun kena pegak video. Tapi dengan keadaan hanapai, jadi lun cancel berkelam hana lun pegak video. Jadi yang boleh lun bahas perkara video yang kalau lun perbit 3 minggu yang kau likut. Yang masalah yang tayu bertanggungjawab kepada tengku-tengku dan ulama beserta para tokoh-tokoh agam yang kali mendampingi mualim. Jadi tuan inohat hanalom so bertanggungjawab. Kanya memang kadih kenyataan syedra metuah apa yang ka berlaku di Serama Mekah hanali so peduli. Yang ka membiarkan kezaliman Pademan membiarkan pupu yang dipegat oleh penguasa pokoknya so yang berkuasa so yang reasu yang kurungan berkuasa yang Nanggro Aceh. Nyamban ka di Nanggro Aceh ka kejadian syedram tuah memacam-macam akidah ka hancur di Aceh. Oh my god. Wow. Memacam-macam bago ka terjadi di Aceh. Menyobarkon tak dengar di Jawa. Yang menyobarkon tak dengar di Medan. Tapi saatnya selama ada MOU syedram tuah lempah hancur ka Aceh. Kaduh negalon kenyataan ka jino kan? Kon kaduh pu yang belum terjadi di Serama Mekahnya. Urang reloh semasjid na, urang poh katib na, urang pinah stiker-stiker lambang keislaman kana di Aceh. Urang pegah jihad. Yang pegah jihad pilih Prabowo. Wajib berjihad pilih Prabowo pikana. Yang dalam tahun 2020 tanggal 15 ka berlaku lom perkara yang perkara pembawa wahyu penan aparat ka dipegah pembawa wahyu pakon hana so tanggapi yang terang-terangan jelas-jelas tat kaduh pakon hana so tanggapi bahkan jino po yang ka berlaku na sebahagian tengku na yang pelung Arab na yang pelung Jakarta na yang pelung Malaysia. Namun sama sekali hana daripada sabuh video daripada tengku untuk menangkapi lafasan mualim yang nyata-nyata sesat hana so peduli. Bahkan membiarkan lagi nyanka. Nan kalau syedram tuah kiban ka berlaku di Serama Mekah. Nah salah hotel lun kun. Nyomah kepada dengku-dengku yang kala mendampingi mualim. Yang tolong jak persyahadat sihat balik. Yang ka dipegah habar rabu oleh binatang yang bahkan jangankan si mualim urang yang bela mualim. Lagi simuran pasai mata saruk yang pancuri kameng yang pancuri kameng ngona pawi. Yang tegak dipertahankan mualim yang nyata-nyata sesat. Pu dia pegah dengan alasan dia pegah lesi sonan lesi Imran pasai mata saruk pancuri kameng ngona pawi. Hoi ka antigam bangai pancuri mata
pancuri kamenya awak dipoh kan. Awak dipoh dia lu papun di Nisam tahun 2017. Diserah lumo put boh. Tapi lumo yang nak diserah walu papun tok 2 boh. 2 boh tu dicok ngon siraman pom. Yan berakon dicu kameng. Dicu kameng ngon apawi. Sewa kijang Innova cu kameng. Oh my god. Wow. Nyambat jalan putuh. Jalan putuh Nisam Binjai bek salah bak Tuhan. Nyan guna pawi. Mungkin selamanya ka dibila awak pia berkon dicu kami yang ke selama dipekong kanot bu maka dibila athe pia. Nyan hana kata gurawan hai meran mata seru yang perkara wahyu perkara ke aparat pembawa wahyu. Nyan hana kata gurawan hai binatang. Hana kata senda wak tanyan hai binatang. Hana payah kabila nyan ka kenyataan. Kenyataan ka sesat panglima ka hai binatang. Hai saruk pancuri kameng anak bajing. Ia kreh gayo. Kau tak tegak memang kepetun kanot bu ke binatang. Memang ka hasede. Hasede ka hai binatang. Kapugah kelun barang kapu kapasuci tubuh ketiak. Yang kalah ketuduh lun barang kapu hai binatang. Kapu suci tubuh ketiak. Kamat kitab suci Al-Quran kapu suci tubuh dengan tuduhan kah hati lun. Ketulung pesuci tubuh tiat. Ilun kujit pesuci tubuh. Kujit mat kitab suci Al-Quran. Apa yang kah tuduhnya mandungkan. Bit-bit kah hai anak bajing keloh. Bit-bit kah anak bajing jino kakek minta simpati. Kakek tu ngete anak-anak darah syuhada. Kakek tu ngete mama Tuhan yang kajanda. Kakak mengon sot awak bera. Yang binatang si awak kah binatangnya. Taban cik yang antek Yahudi si awak kah. Goblok. But tipe rakyat cik. Jadi yang kalau kapekong hai PKI, hai antek Yahudi, kemungkinankah Imran Pasir wate masa komplit sang nadi okma kli Prabowo. Kemungkinankah nadi okma kemenyukon nadi okma kli Prabowo nadi ok keluarga kah. Li Prabowo makakah tegasat kepertahankan Gerinda, tegasat kepertahankan Prabowo. Kemungkinankah nyan hai antek ataupunkah kuboh daripada cucur Belanda ataupun cot Belanda kah hai binatang. Kaselidiki le keluarga kile pane silsilah pane bijeh ke. Baik tegasat ketebar fitnah jino ka kenyataan ke hai binatang laknatillah. Kenyataan yang panglima kah hai binatang antek Yahudi laknatillah kafir Fir'un maharan jadah. Kenyataan kesesat. Kayu pingat tiat yang bak-bak tengku yang kena mendampingi mualim yang berekon bi suara ke mualim. Ajak anak murid bi suara ke mualim. Yang you bertanggungjawab siat yang kesesat. Hana so bertanggungjawab mestinya kepada ulama-ulama yang mendampingi mualim. Baik salah. Kepada ulama yang hana terima amanah daripada pemerintah nepi udro negeri. Kepada alim-alim ulama yang lun sayang, yang lun gasih. Baik nepeto. Nyo yang lun you bertanggungjawab ni buat ulama yang 26 draw. Yang kalah bi sokongan ke pemerintah maupun ke Irwandi ataupun ke Malik Mahmud maupun ke Zakir Manaf yang bertanggungjawab siat but yang kanyata sesat. Pademan. Ya, pukul na Nabi ke-27. Pukul na Nabi ke-27 dari Jawa lau. Sehingga ke aparatnya awak ba wahyu dipegah. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah ya Tuhan lun. Pakon ka asrama Mekahnya ya Allah hanaso kendalikan li agama Allah yang nabak babah sagai. Pakon syariat Islam. Yang namun ba ati hana. Ba bandum lafasan sagai. Islam sunnah wal jamaah. Ulama karismatik. Anjung-anjung dro, angke-angke dro, ngui dro, pegah dro ke ulama, pegah dro ke kiai, pegah dro ke ustaz. Namun di saat na kesesatan, hana sawapih musidro yang cegah siram tua. Jadi pu yang ka berlaku jino, nyo ke nyo yang ka berlaku jino. Di saat kena ngetih panglima, hana sawa
Kun sapu hana so cegah hana so larang. Membiarkan lagi nyan. Membiarkan kezaliman lagi-lagi nyan maka hancur seramo Mekah. Hancur tanah aulia. So yang penghancur tanah aulia kon buat kau. Yang kepada antek-antek yang bijih-bijih. Senogronyo ya. Yang ke bijih-bijihnya. Kan kaum muslimin dan muslimat yang jeroh. Yang taat kepada Allah. Kan. Yang perute-perute yang kau baju proposal dung mentengku-tengku yang bisuara ke pemerintah kagak punya zalim bahkan gajak kanuk murid long gajak rakyat long untuk dia pilih yang bui sugut. Maka hana sadar maka pakon gebi sabi-sabi bala dia Acehnya. Karena pemimpin ino jahat ka jahiliah. Kon pemimpin dalam penguasa mentang, dalam parlimen pemerintahan mentang kan. Namun ni jino pemimpin lamdayah. Lamdayah jino pemimpin nino lagi but haram jedah. Kali tak dengar tengku pencabulan murid. Oh my God! Wow! Kali tak dengar macam-macam. Hai tengku mekat ayat du malai jika hanapat lei duk malai. Bagian publonan yatim, publonan fakir miskin, ya minta mudahoh. Yang mudahohnya yang minta infaknya kon dengan karena Allah dijuk. Dibantu cederam tuah. Nyaman tu mawanya diminta nan. Untuk diminta nan yang katanya jak sumbang bi infak melalui bank. Melalui bank ino, tajid publikasi ino, tajid umumkan ino, minta sedekah. Haji ni cuba fikir ya cederam tuah. Sedangkan sedekahnya ni katanya, sedekahnya wate tabi ngonjaronun katanya baik tepu li jarawi. Tapi jino tengku minta sedekah lewat infak, lewat online. Haji ni cuba fikir ya. Pernah malelam tengku. Hana malele tengku lebihnya. Maka membiarkan di sana kezaliman lagi-laginya. Apa yang akan terjadi di Selama Mekah, na'udzubillah min zalik, hana soleh cegah. Hana soleh cegah. Apa yang kalau terjadi di muka bumi Acehnya. Memang Selama Mekah Aceh, Selama Mekahnya, jika dikena hancur, dikena pabih. Jika dirancang yang lewat partai-partai haram jadah, jika dirancang. Yang awaknya komunis Bandung. Komunis Bandung, Bandung komunisnya. Ada pegah dro mujahidin yang FPI yang pani komunis ci yang. Yang mu pakai marga Soeharto ngon marga Soekarno di Jakarta. Yang mu pakai dua boh marga. Yang pungo apa Aceh. Ya. Pihak Soekarno na awak Bansur dibilang PKI. Yang pihak Soeharto na FPI. Yeah boy. Dibilang Prabowo. Maka ikut serta apa Aceh. Oh terpegah bangai, oh terpegah panena, buka kepegah mak. Hana gerestui le ulama Aceh nyan FPI nyan nawai. Hana gerestui cuma wate gedua. Tengku Hasanon sebagai ketua penan MPU. Nyan kemasannya nyan Abu Mudi Mesra aku dong kalau gemat kipek baje le abon selimum kita nyang mbak droganya. Hana gebi terima apa yang kepegah le abon selimum wate drog almarhum. Memang betulnya. Hana gerestui nyan FPI yang pu FPI nyan tabo masa dipancu. Diba sagai nan Islam tapi kon dengan karena Allah. Dipebut Islam awaknya. Ada minta sumbangannya dak tolong Palestin pu tolong mai. Pu tolong. Minta sumbangannya lagi FPI jino. Yang minta sumbangan ya luh yatim ya luh fakir miskin rata-rata kampung. Sapat peng minta nan लगाyan yang hak pemerintah peng dana osus hokai ba beja minta nan purte ase du mana se mendampingi mualim jadi tahka menasib ulama kong tahka ulama kalau gerestui gebi pilihan kawaknya yang ini pun terasa. Jadi kepada ulama, nyoronyo hanalun tu mana memang berusaha lamping minggu berusaha. Nalun pegah lun kena temena. Tapi sayang wate lun pikir. Sayang tu wate tetena urung ka doha. Mantap. Sayang tu, kon hana sayang tu ulama, sayang tu tapi but ke kazalim ke tat. Kiban handa sayang ile ulama tu gure tu, tapi but ke kam jahiliah ke tat. Nyo lagi nyo pu yang ka menimpa waktu di Nanggro Aceh. So na peduli. Kau na peduli. Na siro tengku yang peduli. Na siro tengku yang cegah. Na siro tengku yang peduli video yang bahawanya salah.
Katanya hana dapat apa senda gurawan bagian-bagian yang perkara wahyunya. Yang wahyunya tiada diserahkan oleh Allah ke Rasul. Jadi putih bangga-banggakan, putih pegah kata para pembawa wahyu. Yang satu pembawa wahyu, yang satu pembawa risalah. Perbalakannya, na'udzubillah min zalik. Perbalakannya. Pekena Nabi di Jawa. Pernah Nabi 27 dalam Jawa. Yang kalena Nabi 26 Gus Dur rawai. Kemungkinan nyotun luar biasa 20 mungkin Nabi baru di Jawa deh maka kali pegah lesi breo PKI laknatillah yang kafe fir'un bajingnya. Kai pegah kaparat pembawa wahyu. Pakon hana so cegah mestido. Jadi kepada masyarakat lun yang lun kasih, yang lun sayang, menyohana kepada ulama lagi-lagi nyan, ya, nyan kana depu salah sesat perbuatan apa yang kan dilafazkan oleh Sim Zakir Manaf, nyan salah sesat. Nebedoh bangkit ceram tuah. Hana puyo tegakkan kalimah Allah. Hancur hat ka Aceh nyan ceram tuah. Gaduh hafai syariat Islam. Ino yang pegak syariat Islam makin awaknya yang pun bubut salah. Makin awaknya yang rogol. Yang rogol cabul anu santri itu. Gejak. Udah pegah teman. But ka menzalimi dathat ka di Aceh. But pemimpin jai dathat ka menzalimi atuh bangsa Aceh. Menancit ke perkara Aceh merdeka. Pakon hana gerestui oleh Allah. Aceh merdeka. Karena urang Aceh hana lom sabawati. Urang Aceh boleh dro kelompok. Boleh duduk kerajaan. Yang kalian pilih kerja hai tengku-tengku yang na dalam partai PA. Yang pukan rasa 15 ton. Ya, 15 ton ka kenong tipe but awak partai KPA nya. But partai PA nya. Baru jino urun doang sebagian yang kasadar menyobarkan sabuh meja ni je kopi. Yang bena pampang 5 rata wilayah rata sago. Yang jino kasadar. Kali 15 ton ka apa hansadar mampu panek ke dalam di pasau i dalam punggung hotel pasau i dalam punggung nak babah itu bit gede. Mantap. Ya, nyobarkan tabuh kopi. Tajib tabuh meja tajib kopi yang ngen panglima. Najib jeb kopi ngombreo, najib ngom Malik Mahmud. Tepakatan menyobarkan. Tapi jino kagak pedih dari Allah. Yang awak dalam partai PA sendiri pun awaknya ka kenong konflik ji ya, awaknya konflik dalam kantor awaknya ji ka gedepudro ka sadar bangsa Aceh lun. Jadi lun himbaukan sigotu kepada saudara lun nyo kalinyo cerita apapun cerita si Malik Mahmud laknat tilah kafe meja krung palihnya nilai yang wajib tapi nah di muka bumi Acehnya. Karena antek kafe palihnya ya, hanjit nali di muka bumi Acehnya. Memang ji betul-betul pengkhianat. Betul-betul kafe laknat tilah bijih PKI yang. Urung poh pahlawan-pahlawan Aceh, urung poh tengku-tengku syuhada yang ka syuhada di Aceh. Yang anteknya Sim Zakir Manaf. Jahat yang kau wajib tak pinah di muka bumi Acehnya. Jahat cedam tua. Jahat. Zakir Manaf, Karya Zaman, Zaini Abdullah. Yang sini, yang kaji tak pinah. Nek tu, kaji tak pinah ke dia penyakitnya. Hajit nali di muka bumi Aceh. Menanti ticage. Yang kaji tak pinah nya saya lih punggung si Sonan Sim Zakir Manaf ji. Saya lih punggung tapak si Malik Mahmud ji. Ada nama antek lagi dalamnya musaboh hanya tak pakai. Musaboh hanya tak pakai siram tua. Yang perti gelegong-gelegongnya mandung dah pinah. Tapi yang payah, yang wajib tetap dah pinah hele Sim Zakir Manaf. Zakir Manaf, Malik Mahmud. Yang wajib dah pinah di muka bumi Aceh. Kaduh kenyataan awak pesesat bangsa. Urung penghancur akidah keislaman di Nanggro Aceh. Alah, sedam tuah betul tak pegah nah. Bukan jid menyomenan cerita apa? Terima kasih. Memang hana lun tu menak orangnya. Sedih betul lun tu menak sayang tu cik. Urung kedua.
Katuha-tuha gedum. Tapi mentong cik gikut. Mentong gelit-lit ke tahta. Man wate dah pegah. Talah hati. Pekejit menyemnan terima kasih secara lun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.